jitahidi marafiki wabaya keti mbali na wao. Marafiki wabaya watakuharibia maisha yako duniani, na marafiki wabaya watachangia ukasirikiwe na Mola wako, na marafiki wabaya watakuharibia akhira yako. Marafiki wabaya watafanya mahusiano yako na nafsi yako yawe mabaya. Marafiki wabaya watafanya mahusiano yako na Mola wako yawe mabaya. Marafiki wabaya watafanya mahusiano yako na familia yako na watu wako wa karibu yawe mabaya. Marafiki wabaya watakufanya uharibikiwe katika future yako na usiwe na maendeleo. Marafiki wabaya watakuharibia akhira yako na makazi yako, mwisho ni motoni. Haya yote ni madhara ya marafiki wabaya.